Bayab song tin hai job notification nailunai obong kha agriculture tei job ongkhor ka kaisa kai obong kha interview maidim talangjaknai Tripura Agriculture College ni hoite talangjaknai obong kha interview 4 December 2021 11 am somoyo interview held on wngkha hingke norok naidi bini criteria BSc pass khaijaknai in any bio science stream no tui pass khaijak hingke norok eligibility tongnai hingke desirable qualification hingkai BSc agriculture degree o norok pass khaijakna nangnai hingke 1 year experience in any project related to agricultural science ni tui norok 1 year ni experience manjakna nangnai hingke norok o jaga o job apply khaimanai hingke o jaga emolument tongo 12,000 fixed rok tongnai hingke age tongo o jaga age limit sajaka age limit hingke tongo 37 porjonto rimani hingke jara SC ST OBC borokni bagui hingke 5% relaxation tongnai age 37 year hingkai tei 5 bochor plus hingkai 42 porjonto rimani jara SC ST OBC borok hingkai obo wngkha interview maidim talangjaknai norok 4 December o interview ma rwnai hingke oro bai ke job khainai wngkha kai bai ke apply khainai hingke naidi obo wngkha email ni through te norok bono send ma khainai biodata norok ni swiwi email number o send ma khlainai hingka kai norok obo rwna thangkha hingka kai norok oro link riono description o thangoi naidi website riono tai biodata link riono norok no ah jaga thangoi norok biodata form fill up khaidi bo bai ke khainai naidi naiyakwui print khai tiklaiui norok o jaga send khlaimano o email number o jara interest tongnai rok o jaga khainai muchungnai Tripura Agriculture ni tui ongkhor kaisa hingke norok rwna muchungkhai ready hingke aswkno hambai.